sanibonani sengilole langa sesigenile namhlanje nguye Sancho lona akambi yedwa wahamba nalomhle wase MP. MP kunjani? Yebaba, hey. Phela sohlala ikhulu bese kuyathusa emnumzane. Asosihleti lawo phela sesifuna siqale sisitreat kancane. Phela ikhulu phela kufuna uthi kancane bekhona kugenda ama-point uyakubona. Kuleka mina ke mina vele nje ngiphilela nje nebantu nje. Ngiyabona kamnandi manje ungaze nje feel free. Yeah. Siyajabula kakhulu ukuthi sithena sicela ukukhuluma nawe wangali wathi no madoda ngimukelekile kakhulu kule platform yami labanye nje labangadi ukuthi ngibani lona sinokuthi sithi bathini papa champagne sta Mr Fiswayo situsabusabane Sancho promotion show sindaye live umuntu omdala siyabonga Mr ukuthi usimukele tokhona ukukhuluma nawe siyajabula nje ukuthi sinawe live. So kunanayi imvo nayi nje lesijabulisa kakhulu ugcwele ku social media ugcwele ebantwini umsebenzi wakho bawuthanza abantu kakhulu then sasho ukuthi no yathi kuthi ngandlela bakuthanza ngakhona abantu asenje siku interviewe bakwadi bakhona ukubona ukuthi ngikubhlanga nabakhala khona ngoba sometimes wena la ngawe uyafona angizothola labantu abasebenza ema office sesisho ukuthi no nangimestele lokhona asesikhulume naye lo wamsunguli walenvo yonke bafuna kwathi nje abantu ukuthi Mr Fiswayo ngubani wakuphi. Alright, no angithathe ithuba ngibona kakhulu kini bafowethu lo muhle wase MP nebafowethu la. Nguye Bongano kaNziyane lo. Ngibitho. Labaningi sebamadinga Mr Fiswayo. So say brand Fiswayo is a brand. Ngiqalwa ngisola lapha kaDantshe Ngomeni. Wow. From the dusty street of Kata. Lapha ngihamba lapha kaWuku ngicabanga uyawathi ndake umkhaya wami. So ngisola lapha kaDantshe Pinari ngikhulele khona ngifunze qala kufunza eTiboneleni ngayibongani primary school ngafika ngathi sibambisene ngathi mayibuye ngabe sesengithi eTshwane University of Technology. Ngilaphe ngidakhona iBTech Public Management. Hey. Then ngisebenza ke angathi but ngiyacabanga mhlambe busatongbuta ke ukuthi ngiqale njani ukusebenza kuphi ngiqale ku Department of Education eLhouse College. Ngisebenza as an administrator in 2005. Ngabe se 2007 ngamuvela ku Department of Health ngaba admin officer ku program lesibita ku chronic geriatrics. Ngisebenze khona until 2019 ngaqansa ngasayibe sengadidishiya inzamo ngicela ngidedele bese bangidedele ngila ke yaqala khona lenzaba yakafiswayo ayibambe lapho ke awuyibambe njalo nje uthana ukukhuluma wathi current bothini usho ukuthi wena yini phela lesifunga start sathi lo business just pop kuphela uthini no bengikhulumela I program le bengikuyo la Department of Health it's chronic and geriatrics nako ke lento current yayiva lento sengidida phela akunathi shina phela lakho ngisho ukuthi current angikwathi nokuthi yini mara kunankinga uright bona lokho lo vile uviki. So Mr Fiswayo samba na DJ Sister ngisanto ngilomuhle wase MP lona siyajabula nje sithena sola siqhamuka yonke le ndlela sasho ukuthi no Mr une potential letside and ukhona nokuqasha abantu laba lesibatiko uyakhona kuvula ama opportunity towards abantu kuhlelo kakhulu Mr. Then deligama lelithi Fiswayo lasithi le brand uyiqale 2000 bani then sesiyabuya futhi khona lapho leligama lethi Fiswayo liqhamukapi ngoba phela wona ungibongane mina original name yami yimbongano ngibitso wami sibobitso nje lasithi so sesibobitso nje so le Fiswayo iqale nini muphi iminyaka then siphinde sathi ukuthi leligama Fiswayo liqhamukapi. Gama lami ngakuthi angagama lami ngoba Alright, Fiswayo was registered in 2018. I was still working as a civil servant to government. Then ngaqala ibusiness yokushonisa. Ngaqala khona ngimashonisa. Shothi ushasipakela. Benishaya. Mangicala kushonisa ke ngazama ngaphusha until 2019 ngiloko ngisebenza ke lapha ku department. Then ngabe sesengiresign 2019. Okay. Mangiresign 2019 ngabuya. Ngasimase ngiphumile. Ngabona iopportunity
Okay. yangalateke kude kwengcwaba. Okay. Yeah, because ngiqale lento ngcwaba sengiyekelile vele emsebenzi government. Bantu abaningi baqanti mhlambe ngiyo le yangenda ukuthi ngi-exit i public sector. Okay. Unfortunately no. Mina ngisuke lena ngithi gijimisela abantu nje ngibanikeza imali ngibashaya inhloko. Shothi lo mgcwaba kuqhamuke lapho ke ngoba wona bosha shothi bosha ubula. Yeah, angeke ngisho njalo ngoba abantu bese bangibopha bathi bengibulala abantu. And next yeah, no, I understand that we're just joking. Leli gama lisifiswayo ne. Sibongo sami ngisingwakanziya. So uma ungithakazela o unanadela uthi nziyane uthi fiswayo. So uthi mphephethe. So uyaqhubeka. So mina ngathanza lo fiswayo. Alright. Labantu bayakufisa lokufa phela. Awu, uyathi nawuqhamuka naleli gama lofi. Asho lento musi isicabanga kufana musi. Uyabona lokho ngibitso wami. No sicabanga kufana. Mina phela lofi swayo. Mina ngicabanga ukuthi wena umuntu umswayo insana. Hayi just labantu bayakufisa. Manje yeah, labantu bayafisa sengabalondvolota ngendlela leyo. So yeah, iqale njalo ke but truly speaking into le yangimotivate kakhulu ukuthi ngiqale le business sector ngwami. Bekushona egogo wami make lo dala makwami. Okay. Saba nema challenges namasingwabisane lo bekumele asendele emsebenzi. Then I decided to call a friend by the name of J-Mac Jabu Makabula we Choice Funeral. Okay. Ngicela ukuthi angithwalise emsebenzi. Kanti bese nginethi imoto lebenginayo. Wathi mngani wami mina nginankinga ndakwetela konke wena ufaka imoto yakho uthi brand ngebrand yami. Okay. Sabe sesiyayenda lento yaba yinhle. Abantu ba appreciate ababona lento lebeyihle ngakho. Then ngabe sengiyabona sathi lento lesho singayenda. Then that's where I decided to start this business. That was in 2020. Moment. Marabuka upinga kanani? It's 5 years now. 5 years. Yeah, I know a lot of people, but I'm saying up about 10, 15 years. No, yathi so I still a baby. Kusukela kuphi lo moshi. Uyabona nje ngayena ngathi tshela ukuthi hayi ngethu vele wathi athinyende kanti lento vele into le watalwa naye watalwa bekuthi because uvele wathi uyayikhwebula vele wakhwebula nokuseduzana kakhulu lapho master then ngathi ukuthi leli gama leli sifiswayo ngathi njengami ngenda ama management ama artist sizokhuluma nje ngale artist elithile lokwasebenza nalo le manage wangimi iphinde futhi nga record futhi studio ne then ngathi okay nangihleli endlini phela uyabona lasohlala nethi uyabona le vavavuma ngeke ifane lesikhala esihleti uyabona phela kufuna ugwetsha maye utampolisa wrong le ngoma yami uyibona le nkinga mara ngicela ungijoyine angithi ngiyaqala balandzela na Okay. Ngiyaqala nawe ngifuna uyende kancane le ngoma yami nethi short beat Abule phela ngizovela ngikufisa fisayo zovela ngiko fisayo zovela ngiko fisayo ngizovela ngiko fisayo Mumalanga yonke ithini lapho ithi Mr Fiswayo ngoba umsebenzi wakho muhle kakhulu that's why ngize ngithi no ithini athi le ngoma yathi ukuthi beyimnanzi phela mina ngicala creative yabona manje ngithi hayi man Fiswayo yabona so kunomsebenzi wakho lomuhle kakhulu loyo usuthanza kakhulu yabona that's why nje sisho njalo ukuthi sibe siyabuya se-interview then sesiyabuya futhi khona la kule business then ngisitokhona ukuthi ubuthi angisizala lokutsite la kule business bantu bokuhamba ngoba phela abantu bakuthanza kakhulu yakubona so then bantu bokuhamba bamukelekile yini la kuMr Fiswayo ngoba phela kunemuntu wase Botswana Mozambique Lesotho njalo nje boSwatini benta njani bamukelekile ukuthi bangaba nawe lana bajoyine bavumelekile yini nje nethi uyichaza nje kabantu ngoba cishe ngolo wathi lokuningi yeah in actual fact i-business le ngomngcwabo akusingilokhu ngaba okay insurance business. So basically uma uthi uqala le business kunema associations ufuna uhlanganise nawo or ma stakeholders or organizations lamanye la ngamela laba bekungcwaba lesibabita kuma regulators. In our case kune FSCA which we are licensed, sine FSP license. Then uma so unale license then so thola I-underwriter
ngokwemthetho uma wena utojoyina la kafiswayo kumele Fiswayo aku-underwrite uyaku-insure so that when you put a claim then Fiswayo akathwali tandla enhloko uyaku-underwriter ufake i-claim when ufake i-claim kuFiswayo ufake i-claim kuphi ku-underwrite so manje kuna-underwriter lesinaye u-structured underwriting lokhona ukuthi angenise bantu labaqhamuka kulamanye amave la within the boundaries of South Africa phecelezi bantu baseMozambique beZimbabwe njengoba bowusho nyalo boSwaziland siyakhona ukuthi sibathathe provided basiniketa a valid passport because angiyathi ukuthi i-passport inale passport number the passport number is an international number so uma nje utravel uya abroad bapuncha i-passport number not i-ID number yakho because i-ID number yakho angeke bayade eChina but your passport number bakhona ukuthi ivele on the system so siyakhona kubathatha abantu bekhamba namfowethu provided basiniketa in that document lesibita ukuthi i-passport ibe ivalid. Okay, mina phela khona umyesihlobo asisihlobo futhi ngidawuza ngisihlobo makhelwane washona bathi bamgcumsete eTexini bathi uyaphila bahamba naye bamwelisa Ababonisa bo. Bamwelisa amafoto. Manje nathiwa ngize short kumbe kuyahlupha yini ngandlela ushaka short labantu abakhona kwenda ama passport mabe sebafohla sebesayihambi ngendlela takhona. If atholakele ashona angala awunayi ID awunayi passport ka Home Affairs they do assist you as well but i-death certificate yakho seyibhalwa ngani ngesandla. Mr. Fiswayo kuyendeka ukuthi lo muntu njengoba angala ujoyinile waseSwatini ujoyinile so uyavakasha lenye ilanga uyavakasha nabo Christmas noma ke ngomsebenzi othile kushoniwe ekhaya bese uyashona ungaleka nibekaye kokuvakashena so ungala niyenende njani sekuya nge-arrangement because santi uma ujoyina uyasho ukuthi wena uhlala la eNasport mara ama-social ufuna kongcwatshelwa kuphi eRoodeport it's an arrangement then we put it on record ukuthi excuse me kuna Sorenso Olomuhle waseMpumalanga ujoyinile kaFiswayo uhlala ngeTalwa waseSwatini uma atoshona uhlala la ngithi uma ashona ucela ukuthi ungashwa kuphi ekhaya so that one it's not an issue provided usitshelile prior sihlupana ngabe ukuthi awasitsheli fana nje nayalo wena uhlala la eNasport uyahamba uye Cape Town uyakosebenza majoyinile ula i-address lo iregister yakuphi yala wena so yashona le Cape Town so ufuna kusuke eCape Town ubuye ngala ongashwa ngayo then say uma ungakangitshelanga prior ukuthi hey Fiswayo mina ngiyarelocate ngiyakohlala eCape Town uma kungendeka inkinga ngicela ukuthi uthathe emtimba wami ulethe ekhaya uma ungakangitshelanga unfortunately so toba nema fees ngokupenalize uyabona because sibuke i-address la uhlala khona ma uregister sibalekela into njengaleto because ukuthatha umtimba eCape Town ulethe la you can pay close to 20,000 yeah it's a lot of money Olokuningi sikufunza ngendlela mina konke lokho bengingakwazi athi mina nje ngivele ufana ne-cremation nangabe umuntu ufuna kushiswa uyasitshela usitsheli ngelanga ashonile mufi ukuthi hey mzala bekathi yena ufuna kushiswa usitshela uma ujoyina siyabhala kuma-records ku-profile yakho ukuthi hayi lona u-opte ukuthi ufuna i-cremation even your family mayifika la e-ofisini selo khona kubona ukuthi hayi uma-records ethu wawafalisa ukuthi ucela simendele letinto leto ngivame ukuthi ubona kuma-film kuma-movie especially ukushiswa kuyendeke cobo yeah kuyendeka and it's a simple process cost effective ayiduri i-minus ayonke lefufufu yakubona because uma wenda inkonzo lapha awuyiko rent amabhasi thatha abantu nemathuneni understand when I just take the family few friends laba close because lapha uclimate wakho akuna space lesiningi lesinga accommodate abantu labaningi like sive sonke uyathi ingwabo yethu njengoba usasho nje usikhuluma ngalomunye wethu lomunye lebesiphila naye la uyakhumbula umngcwabo wakho yodole ngakanani so imagine labantu laba masebaya emathuneni ukuthi uyothenga la kanye mabhasi so labo uclimation minus up yonke le weshe and the process lesatha less than 5 minutes uma yenziwa. Okay. Maye Mr. Fiswayo ngibuze manje. Uma ngabe ngibonise na umshizi phambili emhlabeni. Then lo vele nawo wathi lokho but umndeni uyichike ukuthi
siswa kwentiwa kanjani so umndeni sofuna umngcwabo vele package yona akunankinga siyahlala ngithi thina ekugcineni kwakonke asinalungelo ukuthi sisale nokufiso kwemafemeli lama emafemeli ayafika lana vele asho sino yebo siyefa siswa usona bekafuna kushiswa lo muntu but thina asivumelani nale nto understand ngeke sakhona ukukhulumela social media that's the sad part but then siyabuka ukuthi okay lo mngcwabo lena ufuna ukuposta malini then sesiyathi simple like Mr. Fiswa njengoba ke usabusabani noSanto sebakutshelile ukuthi ngisister lokahamba nayo ipromoter yakho la ekhaya. Bomatima lo hlangabetana nabo especially tuke imindeni noma families la shonelo maybe lo muntu uqedza kushonelwa njengamanje akanamali akanalutho. Mbuphi bomatima lo hlangabetana nabo especially uma ngafika ngokubuda center komuntu lo muntu lefuna ukubuda wona. Bomatima lo hlangabetana nabo especially kule business alright esikhathini lesiningi umfowethu bese akachazile kancane ukuthi ifamily yafika ithi yona ifuna lo kanzi move bekayafisa lo okay those are the challenges esifika sibe nawo but then ekugcineni kwako konke vele bona ngibole kufuna bathathe iway forward basho ukuthi sine decision sine sihamba sithi sine kwakethu ku assista le family ukuthi ibeke le thambo layo ngesizotha that's our duty so lokumatima lesibhekana nabo ngilokuthi manje mase sifika la etafuleni la ibhodro mase sifika la sesiyashayisana ngetinhloko lomunye ihambe kabhadala ipolice ababe bangayathi nale police lebeka ibhadala bafika lana siyabakhomba ku showroom njengoba bafuna ukungena kana sawa akazi kude lapha abafika abahlala le makhateni bala ngifuna ngithathe ngeke ngale interview ngifuna soyishala emakhateni ngibona ukuthi ni stronger kanjani no lebantu bakaboni phela ukuthi ngisabile kubovela kale maboxini so uyayiveza lento so my packages ne that's why information email si preach to all our clients I think this is a great platform whereby I can also convey the message to our clients ukuthi uma ujoyina amasingcwabisana akusi involve ukuthi udayifihla ungathi wena ngiyafihla ngoba masofihla lento le egcineni into ophinze ipambe wena ukhona lo munye le washona ne bekabhadala ngathi basifonela bathi hey la sekushona email member sawulanza umtimba wabuya base yafika la ifamily sekunamzala mina nami lo muntu bengikhavile kanti lo muntu uyadibhadalela okay babafika mzala so overpower bonke labantu labasele manje wathi yena une-undertaker yakhe ucela umtimba awurelease umtimba those are the challenges esibana la kule business yakubona dinga inamba letini nisibhekana nayo sometimes lo munye uyafika la athi ngicela ningcwabele ngidanibhadala nini lo munye abeso uyanyamalala akasabuyi nale mali ngeke kusayo umgubha phela lo muntu imagine so yafika fiscal akufana ngale bomashonisa ukuthi dawo repossess so in this case usekufuna ngene njani ngogubha sekufuna ngene njani ngogubha phela understand ngeke ngigubhe phela Anse ngifuna le mali nakusiyala uyabona ngisibhela mase simali yamashonisa indlela ukusimashonisa akuvise ebhlungu so repossess mawufika lapha ukuthola ulele ebhedini uyakwehlisa usasabhedwa kwaza so in my situation unfortunately angeke ngikhona kuya kokugubha umuntu lo sofika understand vele senguzivela ngawukhala ngithi Jehova ngosi so tawubonelela lo mnyaka lo nase bangikhumbulile labemndeni but awusonze but majority of our clients baba honest chef I don't know lie mhlambe out of 10 by 2 okay laba ke basenda le migilingwane le lokuthi lo mnyaka angasaveli mhlambe senda wasala imbijana lo mnyaka wathela ukuthi hayi utawubhadala senda ama arrangement wadla phasi dinga inamba lethi lesibhekana nayo mina mangiqala le business i-purpose as much as every business needs to make a revenue mangiqala i-purpose yami kakhulu bekukusita okay kusita kanjani fiswa ngoba phela usebhizinisini
ngisita le mindeni lehlushekelo labanye thosi bajoyina mase yashonelo sebamtshela lokana sekufuna ukhiphe letinye imali kanti boloku kubhadala kunalonye ngifuna ukuva clear ngathi uyakube lefuna ukubuke wona khona la tiwet nginamba lohlangabetana nayo kuyokwendeka ukuthi umndeni lo muntu uma alayisa la ekhaya abhadala ne kwendeka ukuthi kufika i-period leningakavumelana ngayo sekuyashona niyenende njani yeah sikubita uthi waiting period ikhona le ya ikhona lo yeah hey you tohleka la uyabona i-business le it's an insurance science yeah u-insura in la that is why i-waiting period iba applicable yeah why because bantu basile bantu bakithi umuntu akamind ukuthi edela kafiswayo ushiye umuntu lapha esibhedlela lapha ukoratu uyabona bamtshela labo dokotela usizala umuntu lo vele seniyobona ngekusi yeah athi ashungeka kafiswayo ngomjoyinisa lo muntu ngoba asina police yeah ngoba sefiswayo ufuna sase yonke leti ndleko leti umuntu afika abhadala manje hayi ngicela kubhadala upfront bakhona ababhadala upfront okay but uma uzofuna ukubhadala upfront still i-waiting period will be applicable yes ngoba si-inshora ini lo mtimba ufana nemoto ngeke uthi imoto utoyi-inshora seyigicikile hayi uyi-inshora that is why ma uya usithatha insurance yemoto bayakutshela usithatha le moto le iye ku-inspection nathi kahle namagama ngoba angeke sikhona ukuthi sithathe bonke labantu sibayise kodokotela ngoba check imagine ukuthi how much money can you spend like if singafuna ukuthi uma ujoyina wena lo muhle unebantu bakini bayi-20 sesibine sithatha labantu abayodokotela boba check ukuthi baphilile emtimbeni that is why no indlela lengcono ngcono sibe ne-waiting period ya 6 months but iphinde isishaye lento ngoba uma njenganyalo nje ufuna kujoyina unamasingabusana ngiyakusoma ngizayibuya la kafiswayo yabona akhipha lana vele kafiswayo lana ngijunywa ngemavi class lana ngiyakutshela wena ngishane ama-drone lapha ethulu ubona uyajaka kusiyathi lo muntu yathi uswendani lo baba sine phela sisafuna ukuthi sigene lapha emotweni ukuthi hey sawudumile hayi but the bottom line uma ngithi kuwe buto joyini wena uthi hey phela mina ngingasibhentshe ngana manje wena uthi into ojoyina kusafuna ngiphize kwehlala futhi 6 months okay sesisino ngoba wena sonaye yakafala ka special bench yeah bongena kafiswayo no waiting period okay provided you don't prove ukuthi you are active ngale ka special bench yeah past 3 months bobadala yeah that's why yabona kanini ubalileka manje lesilungu uthi nkambe angilathi no uyishaya ngendlela le hamba kahle yabona lesikolo ngikhathi ngesikolo nje ukuthi siyasebenza nazi namuhla ngala ngima sikabhaleki baba yeah uyabona so uyishaya ngendlela yakhona ngoba ngithe ngiyayiva le waiting period nani nalokuthi umuntu nakaqhamuka somewhere uyakhona kuyijoyina ifiswayo uma abhadala kahle ilo ngale phambili angaqhamuki esikhaleni uyabona iya leyo uyibeke kahle ngoba umuntu atsho ukuthi no waiting period angayikhazi ukuthi uyihamba njani so nyalo uyibeke lemuva nyalo ngiyayivisisa kahle ukuthi akuna waiting period uma wena njani uvele uqhamuka phamu somewhere uhamba kahle leduku lakho sedeni uyabe wena njani uyaqhubeka ngala kithi phela bayifuna la le ngisho noma ngabe sidonse bank ufale phukule kuphi nyalo itakize kahle kakhulu ngoba esikhathini esiningi nambe kunokungidida nangabe thothi umuntu athi ma waiting period bude what sengiyayiva ukuthi ihamba i-waiting period isuke ikhona iphindze futhi ayibi khona nangabe wena njani uhamba ngezinto zakho ngendlela yakhona then okay right nangabe umuntu njengokuthi yabona njengamsone ngifiswa yena nami ngathi thanze mara ngabe sengiyafa phela ngoba bathi bathi hey ngiyophelela kwafiswayo kunaba laba la kuthi chothi babhadala lokuthi badonselwe emabhenki abo lokuthi fana ukuthi ngiyabekisa ngijoyine ikhampani letsite ukuthi nangishonile bodwa thola 2 million endlini uyakubona into njalo so labo kuyenteka kuwe lokho kuphindze futhi nangabe lo muntu loyo lo ngabe ajoyinile kuwe uyakhona kukwenda ukuthi abhadale kuwe ukhona kumnika 2 million ngiyabekisa
then uyakhona futhi umuntu ukuthi lo bhadalile kuhamba njani nangabe athi bhadalela phambili uyakhona ukuthi abuye ne-cash kuwe kwente kanjani lapho nje nguwe okhona ukuyicacisa kahle lapho indlela zokubhadala ne ihlukile kukhona laba sibadonselako sibita debit order. Okay. Debit order system is not a mandate against your account at bank. Uyasiniketa wena i-date usinilapha leso sekuna laba prefer ukusibona bafuna ukusitransfera nge-EFT. EFT transfer. We do have clients laba every month ubona nje seka transfer. Okay. Sesinala laba beta la office batobhadala cash. Labo ngilaba hamba nale bwana ke laba letilink bakabhadala simala ke. Yabona i-proof yokuthi lo muntu vele bekabhadala bafuna letilink labaningi abafuni ukuphuma. It's an old way of doing things but abafuni ukuphuma vele babhilivela kusibona bafuna ukufika la office. That is why uma uvula le business utholakala so utsithi saka ufuna uvule ama-office kaDanchi ukuphi uyabona ngani ngoba so uzama ukusonzela kula ma-client akho ukuthi angaloku agibela suka le kaDanchi eTelina Sport ngoba kuyimali wabona lo bona babhilivela ukuthi bafuna ukubona vele le-office ukuthi solo lisafunction ngoba ngaphambilini bomasingcwabisane bebavula bavala. Okay. Wevosa usukufika esibheje uvulile lapha after 6 months sovalile. Kuyabuya futhi lo munye bathi ngwadwadwad naye sovalile. So bantu abasayithembi le. So nathi kwabanzima amasaqala. And thina safika isikhathi simatima kakhulu isikhathi sabo COVID. Ngebhadi lembi angade ngithatha ibhadi because ngasiphathi uma uthandaza ebandleni ucela mfundisi usawuthandaza ukuthi business alihambi kahle. Uthandaza uthini njengabasibabisa ukuthi manje bete njani bafe ngoba le question phela babude bathi okay njengoba lo muntu lo une insurance kumngcwabo uthandaza kuthini yena okay doctor uthandaza kuthini ubanda bakhulu shothi uthandaza ukuthi abantu bakhulu mara kumese feswayo kunemehluko angeke athandaze ukuthi umuntu afe angithi vele uyabhadala every month so kufa let me just come in igayithule igayithule vele wena from your perspective the way uyibona ngakhona ngithi awukho kuyo le udosi wena musi vele umthuthiswayo vele ufuna isibhadale singafi. Okay. Uma ufaka i-claim wena uyatiwa lo muhlo waseMpumalanga ngihamba ngokwene la mngcwabo ukuthi abantu bagcwala it's a mileage that's where we scoop ama-clients. Okay. So ngalama amagama le mingcwabo siyayifuna ukuthi ibe khona nami ngiba worried uma kuphela 2 weeks ngangcwabi phela shows ngamagama angeke ngenise ama-sales new clients to the business bokubona ngani because basibona ngalama services leswendawo siwarentarisha if ungakayiboni ifiswayo ingcwabo ukuthi uyadila ukuthi uyadela ungakhuluma ngento lengana experience. we understand bantu bafuna ukubona babe sebasasa i-action yasifuza yabathi ndifunza uzofe so at the same time uma ngabe mhlambe loyo muntu loyo ufaka i-claim awukam-underwrite ngilase kubamba khona ke lento ngoba sokufuna wena enjani usebenzisa imali yakho from your own pocket. Mhlambe lo muntu bomtshela ukuthi kundakwendela umngcwabo wa 40,000 so faka i-claim ufuna wena lo mngcwabo wa 40,000 lo muntu awu-underwrite kude la uyo-claim akhona le mali. Okay. Seyakushaya wena that is why bagcinela abanye bavalile that is why we encourage people to let them have ama-underwriters to cap or to avoid le issue ukuthi uma umuntu afike efaka i-claim bakuhamba ngalabantu mhlambe bebayifamily ngiyabelisa bahamba bangumndeni bajoyinela ukuthi bayithenga bagicela nge-tax bashona bonke god forbid ufuna ukuthi wena lo mngcwabo labantu akaba-underwrite uyosasaphi le mali uthola lo mngcwabo ufuna 200,000 yomsasaphi 200,000 and bebabhadala ba-active it's a problem. Then another thing lenye lengicabanga ukuthi mhlambe bani ufuna ngiba-conscientize or ngibagcugudele ukuthi they must refrain from doing. Uma uthatha amasingcwabisane make sure ukuthi every month uyambhadala. Inkinga letiyena sibhekana nazo uthola umuntu ufika utofaka i-claim mase singena ku-profile lo muntu uthola ukuthi manje kunetinyanga letinye lebeyangadibhadala mase sifika la etafuleni vele ngikutshele kahle ukuthi hayi mina vele ngiye ukushaya neswat lencane. Okay. And angeke ukuthi wena okay ifiswayo mose letinyanga leti-3 bengakade ibhadala ngicela ukuyibhadala nyanga vele ngikutshele kahle ukuthi imoto kodwa i-insurance ikhicekile. Okay.
nemuntu ngeke usibanje ngoba sowubheke edulu soswetha sofuna ukutolungisa inkinga why ngoba lungisa ngalomuntu asaphila dinga inamba letinye lesibhekana nato la kule industry but then siba nendlela ukuthi sidile nato decisive ngendlela le right in a professional yabona but leyo ukuthi udoswena ngicela kubhadala letinyanga leti hayi vele leyo angivisisi Mr Fiso leminye imingcwabo yanyala isafana le yakudzala ukhanze ukuthi ngalesikhathi njengoba boshipho ngama class uyadlula umngcwabo wafiswa nabantu bawubona uV class ne casket lapha phakathi so lo munye longa afford uyafuna ukubhadala ifiswayo and utitshela ukuthi hayi maybe lo labanye bangconywana ngoba ngathi bona bafihlanyana ukutholakala ukuthi ayifani nale yabo yema-V class umuntu ututela uthini uvumelekile lo muntu ukhanze ukuthi ijimbo bekusela lo muntu lo ubone lapha na undlula umngcwabo ofiswayo lebhokisi lelo ubone ibhokisi labo ma-40 kanena ufuna kubhadala umngcwabo lo normal maybe amabhokisi abo ma-7 8 ngiyabekisa la cheap athi angeke afiswa ubonile umngcwabo yilo ma president lo yilo wema uthini kulabantu labo Mr Fiswayo kwente kanjani lapha umuntu nafuna high class lo kunetigaba lotibhadalayo I think it's a good point. At the same time, quite a lawyer I raised as a serious concern. One of our clients, I remember my director, while I should say, this one, one back at about 20, I said, like more social media. Why one family and we are one of the more social media. You want to give your best shot. But then, ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi nale mingcwabo lemncane si-capture ngiyalo ndo sibangena nje lama entry level because we have our in-house production sothatha amakhamera siye soyishuta so that siyi-profile njenganyaka njengomuntu emasosweni uma ifamily ifika ihlala la i-project sibakhumbe ukuthi ayifuna imingcwabo loso nawo lo mncane siyabona lo wake ndibhadala ngulo sebawupicture yabona kuba ngcono bakhona ba-decide bathatha i-decision based on into lebayibona so ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi vele siwa-capture nalala amancane ama-funerals so that sikhona ukubhutela abantu ukuthi noma ngabe ubona lama-V class sekaqhamuka i10 akusho ukuthi kafiswayo abakhona ukuletha 2 yema-V class or ma-BMW kahle kahle shothi we accommodate everyone lento kahle kahle shothi inemali yakhona ukuthi wena thokuthi wena ubhadala 100 rand yes 100 rand une standards zakhona ngeke uqhamuke i-ranger kumbe uqhamuke in shothi usho njalo kahle kahle ngoba angithi abantu labanye silunga sivakala kahle kubona shothi usuyini imali yakho ihambisana nani nalo mngcwabo wakho ungathi na ubone bangcwaba sibani kumbe shothi lo webeka khona sebese wena ubone dudu sothi nawe ufuna na 100 rand usho njalo akusiwo onke lama funeral la siwendawo la ekhaya especially la makhulu ne most la makhulu la sibekutha usima cash funeral umuntu yathi qhamukela ngaphandle aseyithanze iservice yakho office so ngifuna umngcwabo lo so sesiyasho sayi umngcwabo lo so utawu costa imali lenga mara ni umsuso lo 100 rand immediately ukhanda ukuthi ubhadala maybe ngiyabekisa sisho ukuthi ubhadala 100 rand niyena ususo lo mncane khanda ukuthi lo muntu ushonile lo uyawucela afunele V class niyena ukwende lo siyakwenda isibita ukuthi top up top up mhlawumbe umngcwabo wakho lo ubhadale esikhathi esiningi lama entry level base sifika la families siwakhomba la mabhokisi olidini sibaba kahlonipha phela ngoba shesindlu yemufi uma bafika labantu abana letindlu lafiswa bayibone le ukuthi beyabhadalela yona asethi sithanza nayi la ifiswayo lena manje singayithola njani sesisayi onivumelekile ukuthi upgrade ya top up elimi lejwayelekile babe seba-upgrade sifanike nje lo mngcwabo lebasuke bawufuna shothi ngilendele ecaleni ngosayibala ngathi ngisijakile mani uyabona uyibeke kamnandi ngoba naku lento bengilebe sifuna khona ukuthi leti moto tingena njani sengiyayiva lento ukuthi leti moto ngoba kunemuntu othide lofuna imoto lesetu uyabona ukuthi okhirada mina ngifuna imoto shothi leti moto maybe
mkhambe maybe 7 ngimlandzele kube 10 uyakubona shothi kuhamba ngale imali nawubhadala ukuthi kahle kahle ipolice Yeah. Police yakho ngile-determine i-service for yeah uyakubona i3 noma wathi lokuba ilazi manje njengathi siyikhampani uyakubona Mr Fiswayo uyakubona nayi phela ikhampani Yeah. usabo sabani santo sikhona nje ku Facebook yokwenza wo TikTok njalo njalo nje basathi abantu abaningi labanye bathi ngimr lo muhle wase MP badideka labanye kunenhlanhla sitakubuta ngalo nje libe si manager before okay nangisanto ungathi ngifulufe ba abantu awubesa ngawo Santo ngathi ngamjwayela ukusuka kusanto kayiphi na ukuphi na producer producer khona yeah then santo nako phela njengoba nginayo uyabona uyambona silenda ngithi uyabona zake kufe mina cha kafa yena uthi ufuna kudotshwa ngehelicopter utamena kanjani na phela njengoba nako semalini uthi ufuna yabona helicopter noma ngabe ufuna skepe ne konke sawufaka amandi la mbhadeni Chopsika kahle sivumelekile ukuthi uyakhona ukufaka noma ngabe angekho kulesbo lo kuso wena oh okay laba join la yes ukuthi ungakhona joinisa lo muntu yeah no we can see we have different packages yeah kuya nge-client needs yakwana uyasho ukuthi yena kithi ngotamkithi lana nginabomzala nginabosikole lana ngihlala nabo or angihlali nabo abasebenzi and babuke mina yeah so uma bangashona ngimi lokufuna ngithwale yonke le yeah kepha sibana le asithi package. kuyenteka ukuthi lo muhle ngifuna ukumfaka lapha kepha lo muhle akanayo i-ID maybe sihlobo sami siqhamuka kumbe kulenye live uyangithola maye so uhlala nayo le ma-ID yasihlupha because angithi sinema-underwriters i-underwriter kahle kahle i-identification ibalulekile because uyogcina ungqaba abantu ababo uyabona lo muntu bakutshele ukuthi ngisipho busipho ngosi bayindawo eSouth Africa million you understand wena thosi lo sipho ngosi lo bakuniketa yena akusuye lo soshonile you understand yeah lo bakuniketa yena lo shonile mina akusuye lo bebasibakhave but ngoba amagama netibongo kuyafana sekuba inkinga i-identification ibalekile fana nayo so singashasho utawugcina ungwaba umuntu lo wrong le angafunakali lapha yeah angibekise nje very simple example ngiyafanza kubekisa ngemoto uma uthatha insurance yemoto bathatha i-registration yemoto bathathe nalapha kule lona le disk lapha i-VIN number you understand because le VIN number ngilo khuluma maqiniso ukuthi le moto lena injani ikhala hlobo le moto you understand so nangala kuwengcwaba kubalekile ukuthi utatise phela sikubatisangana ngalo matisi wakhe but siyabathola vele asike sibalekele bakhona abantu bakithi yeah then Mr Fiswayo ne uke wasebenza na one of our clients lesikubongako mina lesikhani nende ama arrangement bengekho yabo because leke beka mina ngithi ama arrangement akhona beka nema terms akhona ngoba because mina bengifocus etukani music that's why bengekho lesikhathi nisebenza tukani tukwe tema funeral yabona that's why angazi ngaparticipate tukwathi lefana leto but lelo client lethu lelo alikaze kimi lafike lathi urobile emalini kumbe lakhala lathi ku social media Mr Fiswayo wena njani akangibhadali into efana leyo into lesayibona lesikhala thena mina ngophelela kwaFiswayo mina ngaphelela kwaFiswayo ngubani loyo ngilady Moses but angifuni sikhulume ngaye kakhulu just nje for a short briefing ukuthi kube njani kusebenzana na Lady Mo ngoba cishe simathi siya okay sine sicala siphila naye then sithena semphakamisa waphakama wabuye bese wothula iplatform ukuthi angene kuwe kube njani kusebenza naye ngoba phela uyabona nje bekwente bureviti yonke lento uyakubona ngophelela kwaFiswayo ya madulisele kwasani so kube njani nje kancane nje singabi mfaki kakhulu just nje ukuthi kube njani kusebenza naye yini nje le bekujabulisile ingabe lesikhani unayi company yakhula uma fans bekathina like abantu bakho bebafika bafune angithi kufana ukuthi nabambona abhizi kaFiswayo nakafika office umuntu obhadala sometimes maybe afisa ukumbona kanti uthi uthambele ngoba uya promote you understand kube njani kusebenza naye well yeah njengoba usho ukuthi vele usebenza nabo yes
ngimbalekela ngambona nje la qhamuka ngifuna mphathi yangibita ngamphathi mphathi mina ngaholi mphathi baholile office mina ngiholanini kahle so yena beka nendlela yakhe sheni ebekaphila ngayo and lengikubongaka ukuthi ngalinye ilanga sangevele nje singaphande mina ngokuthi ngibalekela nje umbalekela ngala ngale asimarenkini ngale people's choice bayathatha ngale na vele ngizawushaya ayibona nje le moto yakafiswayo ala makwalifa yakhe siyamisa so ya bekumnanzi nje bekumnanzi uyiphakamisile ifiswayo kakhulu I want to take credit from him. I want to take it where he deserves credit. Yes. Uyiphakamisile kakhulu ifiswayo. I remember his first shot bekungile ya lapha police station time atolimali. Yeah. That was ilona yakhe yokucala akhuluma ngefiswayo. Yophelela kwafiswayo. Yeah, bambuta basimanje bazokushaya abantu bakushaye utofa hambayo esibhedlela. Asikana ngingqwatshwa yini? Pasawo. Uyangqwatshwa ngibani wena? Confiswayo. Angqwaba fiswayo. So ngabe sesengiyenda statement nga-issue a statement not knowing ukuthi Moses bekathole i-accident makasho kimi ngitshela sithi that was an accident yabayithola khona la ukuthi ngizawuplay trophy ngala itu so mina I thought mhlambe kube ngile lona kuma GBV or whatever so sakhipha statement sabhala sasho sathi siya against lento lelendekile kanti Moses mase ngihlala naye so ngisanga emphathi mina ukuthi lo ngishayile mina sitikiciyele ngemoto nje lapha yeah ngelishwa nje uNkulunkulu lapho soyamthatha futhi ngayo futhi later but nje phefemulo wakhe uqhubeke ulale ngikuthula siyamkhumbula kakhulu yeah so hlala lokujabulisako Mr yabona akufuneki sikuthathe sikugodle ukuthi akakaza akhale ngetimali ukuthi umrobhile ya lokho kungijabulisa kakhulu angikaze ngamuva mina bekahlala nasekhala ngema room nebaqashi bami khona ne akakaze esikhana hlala nale kimi athi Fiswayo ngurobhile Fiswayo nginika imali bengasi party ema funeral because angithi into nendo angithi siyathi sijoine ini uyabona yiso ngeke ngifake la ngafunda khona uyabona but siyabonga ukuthi awukaze wena njani umrobhe akimi aphinde akhale ukuthi Mr Fiswayo wena njani akangibhadali Mr Fiswayo wathi kude lokubi la wakhuluma kimi uyabona into nje lebe ikhona beyahlala gcoke skipper sibhale Fiswayo sophumula kaFiswayo manje Mr Fiswayo ngifuna ukubutana njengoba sesikhulumile kakhulu sesambile sakhuluma kunaletinye izinto letiyendeke emingcwabeni ukhanze ukuthi umuntu uyabhadala nje ubhadala ikhonsi yakhe athi hayi mina lenyanga umngcwabo lo angithenga ukudla kanti utanako ora siyathenga thina ngalakithi baphikisana bathi ngokuthi ngalakithi kuye kwente kanjani la ekudleni Mr Fiswayo umuntu mashonele niyena imnike ukudla oro uyabhadalela kune space sakhona kuna edit kwente kanjani yeah lama packages ethu ahlukene ne in actual fact le mali lesikhipha incane kakhulu kusinganethi abantu baya attend imingcwabo nyalo abantu bani come in numbers like 300 to cater for 300 people you need a budget of plus minus 25,000 so lana kama packages ethu lencane yakhona lesikhipha is 1,000 then sesiyaphuphuka sithi 3,000 that's our maximum ukulekelela just yeah kulekelela le mali siyabhala vele ukuthi it's your grocery amount so kuyange umuntu ukuthi uthathe ipolice obviously if ungakathatha ngale usitanya 3,000 uthathele usitanya 1,000 rand ilonga ina 1,000 I remember 2 weeks ago une family isingcwabela bina le grocery package ba opta usibacela sobasenga singabaniki le cash kanti sikhipha le cash sibanike ba opta usicela usenga Fiswayo hambe nosenga le basinikeza i-list yalidinto lebathi sina sabuka le amount yabo yabona kepha nangabe impathengela akube ngakho ukuthi kubani kusola ukuthi kuzaba ukuthi ngicana kuyini le mali so far because besiqala kuwena nathi ukuthi sobasenga so usually after my funerals nje leli viki leli inhlanhla vele siyaphumula every funeral lesiba nayo mase sibuya Monday
kunalo phone la office afonele ifamily not itsine lebe semngcwabeni lo bekakayanga emngcwabeni from the office uyafona abude ukuthi the service ngubhlana mhlambe uthi ngase singa improve khona lokho kulo kusena ukuthi sibe unique because labantu babakhala ba complain lama complaints are there kusi atos uplift you understand it's not every complaint that ofika kusivele tokulahla tokushapha nesiso lenye ikwenda kusi uimprove the level of your service you understand so yeah we do check our clients sibude kusi ba right but asange sithole ke leyo complaint then Mr Fiswayo uma nje asesithi njengoba uyabona njengabantu banithanda kakhulu uyabona asesithi nje niyake nje ninikele like asisho lokumingcwabo nje sesiyabuka lokho uyakubona umsebenzi wakho omuhle kakhulu asithi maybe kunebantwana besikole labathide baswela uyakubona uyena njani Fiswayo yakhona kungenelela lapho ukuthi kubinikele ngetiqhathulo maybe kumbe kunemndeni gogo ushone ishile maybe indlu yakhe ngemlilo uyabona ngaphandle nje ukuthi sifake lokungcwaba Fiswayo nje iyakwena into efana nalento nje lokuthithe ukuthi inikele nje nga something maybe kayi2 ngeminyaka kumbe kayi1 ngeminyaka kwene kanjani khona lapho yeah idesk lethu leticelo liqwele so yo and the moment bantu bathi uthi wena uyanikela okay so you so emotion we do have a program a charity whereby we help our community so kuyangokuthi mhlambe kanjani understand nathi phela uma uhlanyela uyathi usilana nawe kusasa utawufunda you understand so indlela lesisebenzisa kusiya screen is not every request lesitoyithatha la office okay nyalo umhlusha kakhulu ngilabaculi Sahlupha kakhulu gospel business management mina wonke umuntu nje mafuna kwenda ilona ishow yakhe utakafiswa wonke umuntu ufuna kwenda ishow utakafiswa and my ngibonile ukuthi ngcono lo mnyango nguvale okay wafuna kakhulu yabona nje lapha sifike sa we presented to Fiswayo that was Fiswayo financial services this is support the Mpumalanga Gospel ngivethela sona ngone certificate lapha so yeah back then besi partnerile neMgomo so but sahamba sagcina nasisibane dinkinga financial support ukuthi but lo mnyaka bakhona lesibancedile angeke mention la eMgogweni mhlambe labanye basemkwatini but le yetiqathula nana into lesisebenzela tuwayo manje ngicabanga mawuphela lo mnyaka sibe sine budget ukuthi mawuvula nje 2026 sibe netikole site identifier lesto yakude I will support that futhi mina nami even ngopen for ukunanga ukuthi udokwenda ngiyabona towards nje abantwana labaswele not ukuthi kukhona lento okufuna just nje ukuthi sibe khona for lokho sisho ukuthi Mr Fiswayo na umsebenzi omuhle because umsebenzi wakho omuhle ngeke sizikhuluma manga sigohle futhi sikhulume yabona ukuthi nabona umuntu enaloko kuhle sebese uthi uyakubona lento njalo so umsebenzi wakho omuhle that's why uma tuka lokho am available ngaze ngithi am available as a company then siyakhona ukuthi senenjani sibe khona lapho nabantu ubunikele lapho tukufana lenkufunzile njengoba usho ukuthi uma ucela like usita abantu so uyabhet baba baningi labalo and nawe angithi unetitsingo letithile takho tembili so le point lo liyavakala kakhulu yeah so but nje leyo kubhekelela kakhulu nje ima ibuye ngibukile nje ngesikole lesangishape lesingende kusingibe lomuntu ngethu la nga computer khona even nabo bo tiphumeleni bosibambisene isikole nje la ngavula kude nje it's my prayer ukuthi one day ngifike nje noma check la 20,000 each year thank you so much I think they will appreciate Mr Fiswayo sesitawuqedza iprogram nje abuda nje ama details we company abangathola khona ukuthi Mr Fiswayo njengoba sokhule kangaka ma office lonalo ngabe unawo lamanye ma office ngaphandle noma ngilo leli phela okay thank you so much for profiling me
I-main branch yethu ngiyo le lasikhona khona la i-32 First Street Caltex building ngilathi indoda endeka khona sine-call center upstairs the second floor inesikhathi ngiyibona but isengabi fully fledged like operational nyalo just ngalama-staff nje la permanent yona into eqala kusebenza kahle ngo-October because besi-advertise like into ibonile kuma-social media sikhiphe i-advert ukuthi sifuna ama-call center so sesiyivalile ivalwe on Monday mhla ka-25 so nyalo next week siqala si-shortlist so hopefully emkhathini wa-September sibe sesiyi-finalizile yona le process then bantu bakhona ukuqala-ke kusebenza until 10 ebusuku yeah tobe kusetshenzwa manje because bantu abaningi batholakala after hours bahlele emakhaya during working hours labanye abafundi babambe amafoni emisebenzini we then felt ukuthi you know what in order to service our clients, especially my clients lamaningi lefuna sicollect i-data lokhu sashodela ama-ID sola kasidate lokunye ama-banking details ufuna kutshintsha lokunye njalo yabona so sabona ukuthi no let's stretch it so this is our head office sine-branch kaBhokweni la Mgwaqeni nje la ngase-clinic sine-branch la eMoyeni ngaphandle nje la ma-undertaker lamanye ngwa-advertiser sikhona lapho Emoyeni uzokhona okay Emoyeni engodini sesikhona eMathulu Mondla nje lapha ema-complex nje la phambili yana-opposite crash sikhona lapho sesikhona eNkomazi singathuma offices sinaleli one eTonga sinaleli one eNasi so now we are expanding stovula la prominent our satellite office to service abantu abala ku-CBD stovula office eHazyview sibhizi silungisa lokho stovula office eLukwatini sibhizi silungisa lokho so I think by end of this year i-target ukuthi at least sibe sina 10 ema-offices la up and running that's our target ngiyaqala nje kuva nje ngibule ubonke ama-competitors akhe lanawo nje ma-branch aya ku-10 ngibona 3-4 sometimes iyabolela le company abafisa ukuthi ikhulile kakhulu and lokunye nje sothi ukhohle ukusinika ukuthi utholakala kuphi ku-Facebook like i-company lokunye nje mina ngiyathanda kuhema sara phela sisakhula uyathi ukuthi besithi sithi phela umuntu lo le company yokungcwaba besimsaba kodwa bukho ukuthi mina ngitsola ngiyacala amabondo batsho bosaba we about vele ngibabale nje lampopeni boba bathusa labantu mina abantu abaningi abangathi bayathi Fiswayo mara the person behind Fiswayo they don't know and uma senikhuluma lePhathuneni because ePhathuneni vele ngingasho ukuthi abayivala nje bathi sekubonga ubukhosi bonga bo chief boma council nami ngadifaka lapha profile khanyise le business ngibonge futhi nalobundeni lo sinikele le opportunity ukuthi siwendele le send off nginokubahlekisa lapha ngisengiyathi labani babize izibosa leze lemnyama this is your school. That's such a small boy. Yeah, when I'm young, cool. Mara nje sasa I'm still young. Ma awuthusi man yabona vele mina vele kade uyabona nangabe tsho ukuthi utshela umuntu before uthi hey njengoba kuna Fiswayo ngisho ukuthi vele bebaqaba ukuthi uthonyuba uthusoko hey no you are nice guy nice master bona lo my contact details sikhona ku Facebook Fiswayo Funeral Services sikhona ku Instagram Fiswayo Funeral Services ngibale lokho _ but ngasi Fiswayo nje sikhona ku TikTok Fiswayo Funeral Services sikhona ku YouTube Fiswayo Funeral Services yonke lenzawo singenile konke la singekho khona ngu-Twitter Twitter it's more like vele ibani nebantu bayo but TikTok Facebook Instagram sikhona then inamba lebangasithola kuyo ngicabanga sisayifaka la ku screen azivele bakayibona sayithumela la kubini abantu bese bayibona inamba lesitholakala but sikhona nje kuto tonke leti inkundla teqhuma okay ungayibita wendele laba labangaboni kube baye by the way ithala balabalelako bangabalalela all right it's 013 inamba la office 013 004 0521 that's iphenze futhi 013 004 0521 inamba yala office 24 hours uma ungayifonela nje after hours idivethela kimi uma mina ngakayibambi idivethela kulomunye leyo the next person
njalo mangayibambi lo munye yashona ngala yabona iya rotate like so angeke umuntu asimanje angakhonanga ukusincedzela because bakafiswa ifoni iringe poli siyatholakala noma ngabe angikho because I travel a lot khona to iba then i-cell phone ngileya kami ke leyo but it's an emergency line labantu mhlambe nangabe bese bashonele bani ungifone la direct they prefer to call me direct it's 079 541 7839 079 541 7839 inamba le bangasithola kuyikhona ku WhatsApp the moment you drop your WhatsApp inama auto reply idawusho sesiyasho ukuthi usikhonetha ngani bese uyaship noma ngabe ufuna ukujoin labaningi vele through iFacebook basithola kule namba le Mr. Fiso sibonga kakhulu isikhathi sakho kuba nawe usinikete ke sixoxisana nawe mayelana nebusiness lakho ku young youth entrepreneur utimele kwazophumelela ba team 2 khona ngenza umphakathi abantu abaningi kakhulu singalakithi isikhathi sibonga kakhulu program kuba nawe usiniketa lethuba mina nelithimba lami usabosabani Santo sivile ukuthi uthini isikhathi sinawe njengoba sinawe live namhlanje isikhathi sinawe futhi kunga uhamba khona isikhathi support utasitshela nje madate ukuthi kuphunini ukuze ufaya njani ngabe so uyasibikela angibubhuti wami Vanel Sansambele Mr. Lokutheni nje kude ngoba umsebenzi wakho uvele emuhle siyawuthanda kakhulu so sithi lokunye lokunikela futhi akhumbula ngithi ngibaleni ukuthi into yokunikela uthena uvala into yokunikela kunikela uma utokhona kuvulela opportunity njengathi siyakhona sine njani sivela so uyabona it's an opportunity kithi yayivisisi unikelile njalo asisho ukuthi you want finance you understand kunikela uma nathi uyicompany lekhulu sebesenzena njani approach usho ukuthi madoda you are welcome kunikela kona lokho sikubonga kakhulu ukuthi wena njani ube nathi sithi senda into le so ungayivalile uthi hayi mina already musibantu bangade yakubona so sibonga kakhulu wena into njengaleyo ubaleka kwakho I must also say if mhlambe into uqhubeka ni phambili uNkulunkulu anivulele emathuba ngicabanga ukuthi umasipala ithuba livuleke uma nithi nama equipment afana lesasebenzisa lenye langa nje nangabe ukuthi niyathi siniyo interview yami be prominent figure can come to my office ngicela isizathu sicela usiphe nami umshini wakho lapha sinabo challenge ukuthi ibe cleanse so ngiyacabanga ukuthi if you want to khona usisensi then uma ngabe seyikhulile le company solo nani niyaqhubeka niyaphushakala then seyifisa utatha madoda nayi equipment siyanikela banishosholoze le uma ngolunga sasibinile sibongela le club ukuthi uvule tandla msibona into leyo ihle kakhulu angifuni ukukhuluma manga ul promote it at my best lento lendingi namhlanje nithi ngikhala ngale yini ngone lokubona le banner ngiyinto lengimoshile leyo ngiyo kakhulu yabona leyo nje actual fact akhona into ngoba basebenza lenye isenzi ukuthi mase imile la ngento yabe ingeke into ole buthi okay but all the best guys thank you for sibonga kakhulu manje siyabonga kakhulu nasadongela so sicela ngakhohlwa like the page usabusabani Santo Promotion Show ku YouTube ku Facebook konke ku internet liyatholakala so sithi danko sabusabani danko bafowethu